we yasomera akaheza senior 4 akagenda akaza kusoma ebimwahurira nagambe bya makeup na no gukora amasoki kongana ngame yanko kumwareba abamwembere muri yo mujyango abwenshi nturonda Miss Mwizi tukumironda umurwambara East hati yo mwizera Kabura Town Council Mwizi hati Tekiri Mwizi ni Kabura Town Council nigomborro kwa mwene manyisa ngo abishitwa Kabura Town Council bataka esimba omurumwizi omugomborra Mwizi ntuza kuchopeninga Miss Mwizi naza kuba naruga rwampara yona naza kuba na yesimba naba Miss Mwizi Marathon nabwecho neza futeje kweta erizoba tuyineho obakaganzi yaze kuba umba board bokutegeka bakama ba Mwizi Marathon buri muntu wena Uganda yona akukwiza Mwizi Marathon neza kubeta kunganizingwa kabona neza kubeine bakama bayo abakugiterekansa abomurunzi bwe cyangeki ona mwanchenga kora abori interested oyachiro bo papratino pabrigana abantu igana oyachira ka papura okasigning amazina gawe wherever you come from then sakweto chiko tubasomore echoro kusasura ezo sente kuma orchiko orwe tunaweza kubasomore kusasura as your share then mzakwero na maka chiko kachiko ka committee ya board of shareholders ba Mwizi Marathon zirebera Mwizi Marathon tubase kuba omukoro kugonka budget yagwebere milioni 14 ebyome byonka okubireta hanuya ni milioni 3 the project mbango okutandikana n'umwaka okwiza Mwizi Marathon neza kuba owned and managed by abantu bakama bayo ona manjenga tinguza kuruga hanuya dere akazaho umuntu akajya abashitaguza munsi dere kanisa dere akabura dere kintu kikafa kandi ogenkizagumiza munsi yambabana tukoze sentebe kinana tuzakuzehereza amashomerana agutitebe kanisa amashomerana gaba katuliki abiri gaba kurustayo tinga tunjire misomero y'abamungu mwema tinga bakutetire misomero y'abasiramu enterezo zahwire kandi zikozwe bishiza wakamurani bameto kamhanda babwita kamhanda yakira aha gokuba mubire murhariya n'umugirango muka contributing entebe even the head teachers imwe mwengabizi stage I've never seen your contribution abantu abatorize sente bakatereza miliyoni 4 chweka kandi entebe nzenda miliyoni 16 nechweka entebe mwene gure mtwari 18 yes ezo sente zone zo ni sente nyingi mnongeza asili kongetebe zhuire so bahetija zitakubahereza slot tubahereza rwentamu na rwenyaga primary mza kutwara entebe 20 Mwizi Primary School hamwe na banjizire ngo twinishomero rubuswera kanisa mbageta bari so my head teachers you already know what to do. Mwizi Marathon no kwataka papura okizja ombero byo misho waza kwa Mwizi Marathon cyera hano yatwa twataga funda partnership is strong aba UBC basayiningire permanent partnership na Mwizi Marathon ngambere na Mr. Charles nuwakura marketing yone ya Western Uganda ya Crown Beverages batwiremo ngunu baza kuiza kuba ba partners kandi sponsors ba Mwizi Marathon kwize umwaka okwiza ngambere na marketing manager wa Movit budget yabebe yahwire ko ngangambere na last week banze ngumba sindi kirembo yo mwiza wanyu Mwizi nishaba abakwenda ku owninga Mwizi Marathon you sign this thing
then mukatuhereze amazina ganyu tuzagashizuma nzakubaterera esimu tumwizo mu rukiko tubarondesemo akakiko tushashure membership fee shares, and then from that time Mwizi Marathon is owned by the board of shareholders of Mwizi Marathon. Ona manchenga? Yes. Tukatandika project mpango bakaba jeta walk the park. Tukaba tuina abantu 15 bakuwalkinga for 3 days ino Bunyaruguru. Tukaba tuina sponsors ba Coca-Cola bakahereza abantu bona kofira babahereza ibyo kunywa babahereza for free. Batuhereza na miliyoni ibi. Movit nayo yiza yatuhereza sente. Abakazi bona abaye bari walk yabakora amashoki for free. Batuhereza na sente. Kunarigeye abagiye ku gitebe kansa barunda kutandikira na hateka garukaho tinkwenda kuruga hanuya ngaza kura gahura mu Mwizi Marathon n'ekintu cy'eteje niyete yone kashemererwa cyagira kita cyafa kandi hino twasafite ko management yone money organizing for people no eje Mwizi Marathon kisakwe kintu cyo kugiga hango mu Mwizi na Rwampara na Mbweni umwaka okwiza ariyo ka project akanda kinkwenda kora nyenda kureba eminyeto bakuvuge gari nyenda futeka hempa kazo kuvuge gari ezamani gachuba zitari muziriya zirize munankazi ezeze z'abantu ze kutwara ebitoke z'abantu ze kutwara ebitoke ninza kuziteka ho mu kwa Mushanju ka birthday yanje project oketo project riza kwiza njigabireho enere mutsibe rero abenu yagumana kiterekaza Koko kwa Mushanju biri 14 is my birthday ninza kusakuza mazarwa ganje na nabantu the best tour eyabene tuze kutuletera sente omurumwizi negari ya mangachu abantu bakashombe bitocha abantu batwara bakazi binenda na namagari nabwesho abasigazi mwena bakima kuvuge gari kandi mu kikini muri gamutanke kora practice ninza futaye kirabo rero tuvuge gari arasinga twarekera. Yes. Waza kurokana hano haro sponsorship rero pisanga miliyoni 50 abashiza bakazanwa bakareta companies zikazanwa numuzafutanga nabwo ejo nyenda kweta bahona rebubiki mwize muturamuseho abantu bacufutagata rero kumarargeho tuza kweta ababishyi bize hanuya na creative wear rero ko barargeho bagenda bajageze mbaza ko bara max zabo baturangira basinga aho kubaraheze kugenda nza kweta nikiri na team batutera muziki kumaragenda kikangasha tuzone meanwhile bariya bakuza kweta bikanza nza ko ranjiro wasinga abasinga bagende baze kuzwara rero tuba crowning. Well, so honorable members, you are most welcome. Ndio ya wakari tuko kongaka nitwaje basa twazina twatagata na nienda kuanza kusima mnonga fanya wetu kaboi fanya wetu Vincent ahabo mtwe kuma Mugwijane bintu bisya edi Mwizi Marathon edine yakashatu tukabanza twakora tweragurize twarundane sente twatandika tweragurize tikumanya yaba Felix aliya tweragurize John ngire yo negendo meisho abantu babaza kutunga obujanja bibukusike mtwaro 20 entebe Ezwan mwana mura Father Innocent na Vincent na Gamba mbwena hati tuliya kushomesa umwana w'umwishi omwana abeshimwe mkono abana abeshimwe mkono mwabareba abana babeshi n'abamani nanyumbyo mahali yabo abajungu bagira ko banonda kushomesa ihanga yona no shomesa mwishiki kandi wanonda kushomesa umuntu omwe
noshomesa omwojo nawe ekyo nikyo kintu kikuru munonga okureba ngu omwana w'omwishiki yashoma omukazi kwakuba ashomera omuka nateekwa kureba ngu eka yabonera naba namanya dayati namanya ekyokuteekera omwana namanya nashoma homuwaka y'omwana nagyetegereza nakuratiriza omwana eishomero naba namanya ekyokukora kandi eka egyo neba ekyerikushita ahaka erikuba erimu omukyaro otashomere nawe ekyo ekintu ky'okushomesa omwana w'omwishiki n'ekintu kikuru munonga munonga nyowe ninkunda kushomesa abaana b'abaishiki kandi purezidenti waitu Yoweri Kaguta Museveni okushoma kw'abaishiki akabutamu amaani nangwe n'omwana w'omwishiki yabarenganisa makisi n'ow'omwojo ahereza siniya ya 6 omwana w'omwishiki beine gavumenti eine points ezekumwongeraho ahabw'okumanya ngu amagara g'omwishiki nigateganisibwa munonga kandi ekyo ekintu kiyambire munonga kureba ngu buri mwana w'omwishiki yerikubaasa yaza aha university buri district nawe ekyo twine emyanya erikurenga omuri 5 eyokuba woman member of parliament nanye ogwo omwanya kurugutaho nkabeire ntari aha mbwenu purezidenti waitu namanyira kimwe omugasho gw'okushomesa omwana w'omwishiki nawe ekyo Father Vincent na bagenzi bawe ekimuriyo nimukora nikiterera omuramwa kandi nikikoragana n'entwaza ya purezidenti waitu mbwenu nanyenda kubeebaza munonga kandi nanye kubagambira rero nanye nyine ishomero nanyenda kushaba headmaster wa Rugando College Ijaha nanye nyine ishomere omuri Rugando nimukimanya orikumanya Rugando yimutse mukono Rugando omuri Rwampara harimu sub county zina harimu Neija harimu Rugando harimu Mwizi harimu na Bugamba mbwenu nyowe ninduga Rugando haza omuri Rugando omuri Rwampara nyinemu ishomero mbwenu erizooba nanye ninyenda kuhereza scholarship abaana b'abaishiki mumpurikirize baitu abazaire mumpurikirize ninyenda kushaba omwana otaine scholarship nashashura 6,000 konka erizooba abaana b'abaishiki abarabaze kwehandikisa na headmaster ogu nibeija kushashura 3,000 hafu ya school fees abazaire mwajetegereza headmaster ogu ari aha oraba aine omwana w'omwishiki aremereirwe esente 30,000 yonka okishashura izooba ry'okubanza rya tamu omwana wawe naija kushoma kandi arare n'omu buraro aheze nanye omukusapotinga okushoma kw'omwana w'omwishiki akari kingi n'engaro z'amaani kandi mwena bari aha bakugira ngu tusiime witu turamukunda nk'esente mutere akara kingi n'engaro z'amaani kandi abakugira ngu turakunda Father Kaboyi akari kingi n'engaro z'amaani kandi abarakunda Honorable akari kingi n'engaro z'amaani kandi abarakunda UPC Kahona akari kingi n'engaro z'amaani mwebare kale ningamba bingi ongati nyine mani gagamba ekinguraganisa Father ninyati ninja kumanya inyemeraniyo kuko tuwe ninyemeraniyo nokimanya ekyakandi obwegese obukwata mwana w'omwishiki nobukwata ihanga lyona tiine okutwasa kwemera enyuma nk'abebembezi tukabura kubura hagira ekintu nk'ekyo itwe omu rurengo rwa parliament tuija kuhagira polisi za gavumenti zoona ezeresire ezi Honorable Mwizi yagamba na n'eziri omu skilling tukutagetinga abaishiki abairize senior 4
kugira ngo baze kugira icyo wayiga icyo mikono. Cyakandi iby'intaranta tuhagira kandi twenda abana bakare bo pambo. Enyuma ho district ya Rwambarika cyangwa sente zo gutwara abana mu kwiruka. Kandi ubu gutwara ibiro budget twashanga tubahire sente zo mu mwaka zo support y'ibitego. So mistresses and masters mwenda this time ninja kutambira ni mbagambire kare teze sente twatukozireki zoherize ziriya district. Kumukuba mutakuzimanya bazitambuza bazikozese bindi ushanga twata tukutwara abana bitu at national level. So this time ninja kuba information ombwire tube tumanya how much na nekizirakore. Abasinga batano ariko atashemere bija. Nana basinga abana babojo abayiruka kuzaga batano niyo mwije. Kamba njurire abasinga batano babishiki. Bije nimemanya, then you cross check from there. The first 5 boys and girls. Nienda kutwara umugisha. Bana naize nienda kutwara umugisha nsime mwena. Abayemerire nanye birabiri byo kwa mwenda. Obutwabire tsimaha kandi tukuza kombe kangoma amwe na renyaga. Nienda kubahameza muteka kombeka. Mutakaja mutcheriwa. Sente zitwa correcting zikasta kubasa kombekeraho. Njiyoni yetereza kunaze kutandika mtandike nyombeke ndukeza. So abarabana zoko bagambe bakwenda kuongana ngana akorachi kandi tekwa kombeka ubumwaka mutaka hwire bitwa chanjire tutakachiro kwa mukaka. So ni basima abo kumiserizani basima abo kukunda nabo kutukunda nabo kukunda mnonga President Yoweri Kaguta Museveni. Izoba ibintu byo twabasa kandi byo twabasa pereza. Nanye sire mnyano wanje Cleophas. Timba uyaza aturondere yo ba corporate. Akwanyo kumeta mjamu n'abarusya. Omwe ba general manager mutina kushwara magira ngo n'abateganisa. So nyenda Cleophas ijo kwase onyetere ba Aroni, onyetere ba Kaboyi, ba Justus bona, onyetere n'abandi bashubuzi bona. Muje twase faza turebeke ngo yakorachi yakora omukoro gwabonera. Kandi ogunugwe bwire bwo kwinvitinga all guests. Credit managers mwena mwije abasako abashubuzi mwena aba radio media bataka jireho kama ase chairman witu akari chairman wa Jean Panjereji. Ogunwe na karuka President Yoweri Kaguta Museveni enchure hwire akari chairman wa ONC omuru wa Mpara Alex Rwegwe. Gama huka chama tubagumanya kagenda. Abishe kama sina kama na bakunda amazina kabulizo n'urwego Alex kandi najesha yona ndio ninja omutereyo ya chairman yose ya katano bantumwe abanyamwizi ndabenizere munde wese edition y'imbabazi nimbashaho hagize banyu neshara zanyu father ebarabu korobu kwesimba ahatebe ya yose ya katano hagarwa paradiso CEO ni jantile sente za nyumba kwa kana ngo kunyonjera hetano abo kumweretse nare none Mwizi muriyo ani ndaba mwatanka kuzira mwembeho amazina ni Nyarina Rosi Omuriyo kokonya sesya urahidari mabiri wakabibinga aniniwe koinga nyina makuru wageshonga ahatari nitabe nishonga ejo nanure
Champion and a cow at Tibet way. African boy, you're wanted. Rain around. Ochungure, akabiri ngati. Oh boy. Ochungure, baby, watch it, touch body, yeah. Oh yeah. Slow down, make it busy body, yeah. Oh yeah. Baby, watch it, touch body. Oh yeah. Yeah, slow down, make it busy body, yeah. Action, oh, edging this suicide mission, edging the love session, oh, baby, I am feeling, Coco, I'm feeling, but I'm Korea. Environment itagubire kandi mbengezeho koze sobu kubirizavinga environment yetu mwebale amazina nawe Mwizi Contestant number 5 echatuma najware rangi mrenyi n'amapapa gemyani so okumanguturiamura ngo kugunjura abana babishyi ningara nyinga bazire mwe n'abariyaha kwingo mwani imana ngo kusinga sento mbingwa byona abana babishyi amazina ngokuna nabagambire amutwire Susan contestant number 6 echatuma najware verobu entabireke kubera imebivera erimu ebinte bitakubasa kujunda wateka mwembibo embibo zawe zikubasa kumera konke bivere bwabasa kubikora mu kasikati ngai najwara atobwe nimbambe rundi noko muko witu tibicyariyo mbijwira etarezi mwenze kumachanga embibo bizakumera je Patience ayebare contestant number 8 ananyoko mukunde bandundi novuvera mbwenu nanyenda kugezaho kubamanyisangu tuyihebe vera omuyitaka tugume tubi conserving tubikoremo ibintu byo mugasho tubyosye bereka kushishira itaka ahabo kuhinga mwebare mnomo. Thank you so much, judges. Okay, thank you. So my love, but I got it right. Brian Beats, no man, no man, no man, no man, le 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 le. Nishabango karuruka twara Maxi Viruzonka. Konka ntuza kushaba hagireho abantu bamwe ababazwekera omukureba babishyi turiyo nturonda omuntu arabe ambassador wa Mwizi Marathon omukurangirira obwegese bw'umwana w'umwishyi na project za Mwizi Marathon ezikuza kuba nekora omwako omurubo nza kutora na mabishyi bashatu omwe naza kuba Queen ondijo naza kuba na ariyo wa kabiri kano ndizo ariyo wakashatu owa Queen ni wakuba Queen owa kabiro uturaronde mugaruke kuno abantu come back this side please sorry for interrupting omutakabire ba Queen hati yanenda nimbateganisa so naza ntakuronda mu Queen omurubo naza kuba atari Queen wegombora ya Mwizi naza kuba ari Queen wa Mwizi Marathon project na nokutwara project zumisho nabwecho ntakuronda mbashatu abiturahereze kirunga erizo omuryaba abantu mushanju bwenu orabe Queen naza kuba inovunanza bwobwe bwo kwebembera abantu babiri
omuhuru yofutera abantu muhimbo mukusoma. Owa kabiri naza kuba ino murimo go promotinga institutions ezikuhindura society. Nabwecha ba mwisako ninga rwenyagasako babasa kwezunisa namba ya kabiri okwiza futere kishaneche akawuti promotinga especially on social media. Akagamba ngwito witu twine sako eje na neji twine amaduka eje na twine hotels eje na neji twine amasomero kandi twine abana bitu basinjire bati niwe nakuba queen namba ya kabiri. Queen namba ya kabiri naza kuba ari secretary wabo kandi nuwakuza kuba nayebembera okuhandika project proposals of telecom companies ezirize kuhagera Mwizi Marathon project Mwizi Marathon erukwisha. Owa kashatu naza kuba ari treasurer wabo kandi omurimo gwe ogwo secretary waba no treasurer wabo ari kwate sente zabo ninge sawa yabo kandi ahabwitu Mwizi na narwampara yona umurimo gwehe no kutera omuhimbo abebembezi. For example, ishomero ryaiza kuronda ba prefects naza kuba na tuyamba nga Mwizi Marathon okumobilizinga abana ba leaders tukagamba nabo tukabagunjura tukatandika karo umurimo go kugunjura ba leaders. Mbwenu tinka bateza bururu mwenu ninyenda kurondamu abantu 20 omurimo. Rero mukore secret vote mukabe mwandondiro tukakora. Evariste Ogu contestant number 1 nogu mbamweta Patience. Contestant number 2 ara please leka kuyomba please. Tuturumbyo bidongo ati. Ogun contestant number 2. Contestant number 3. Stuza kubagambira amazina na nayiba kuruga. Ekitaka ku influencing afutera karu. Contestant number 3. Contestant number 5. And we are missing 2. Contestant number 5. Ogun contestant number 6. Ogun contestant number 8. So otarhon 5, otarhon 4, nana 7. Number 7 atinde we arugamu konga number 4 arwire tiyabasa kwiza. Yesu ni choche strongora chando yangu zile hazata shemile yowe ni nyohamu kama ukundaka ndaka strongora kutumanyuza ukundo ya Yesu ni choche strongora chando yangu zile hazata shemile yowe ni nyohamu
abakumanya vale music munterro mungara rupija stage mumwe vibe
Nikiri.
This is super champion Nick Kembo. He's gonna be representing Real Love Me. Real Love Me. Hey, hey. Nikki Kahamu, please. Me. Real Love Me. We're going to give you 2 songs. For Browning. Yes, we're going to give you 2 songs. You need to kill it, please. Thank you so much. This time let us come to the stage. That is our stage. Nani shaba. Nani vitu vya diona muije na bihati. Umaro, kama kuru marunja ginyine, ngumwena mwatungogo kubanza. Thank you very much. Mwebale mnonga audience bwobuta kiteganisa obutwantwika shara results aba queen then ba Miss Mwizi mwebale ku participating je mnonga. So na kwanza mbagambire ebutwantu considering na percentages, then she'll tell you the different percentages for different items. Then twamala ngokutala bagambire noho yaba Miss Mwizi. So first of all, we are considering 5 things. Nimkumanijanza ojum no nyankore abokuba nketi nimyituni girl child education wenu twine oresa twereka ngo tushuriyo ntushoma kandi twongeza kushomesa abandi. So on social media tube considering YouTube and Facebook, so that was taking 30%, even it was 30%. Then number 2, to be in a category attire. When it comes to attire, we are looking at 4 things. Even to be culture wear, aiba kodga, enjoyala, to be in a office wear, emurmo yabo, emurmo. Then casual wear, ebya burijo, when twena go kumtureba. Then to in creative wear. Echokushama okateeka byona tubentu bigita tubentu bihereza 30%. Mebto and considering. The third item, we're looking at confidence and assertiveness. Obtu and kubuza echibuzo wanochigarukamu. Kola be wanochigarukamu olukutereza anseichire minga wanofa agachigarukamu. So that was taking 24%. Then, to general smartness. When was smart, not just smartness of our body, but also of our mind. That was taking 14%. Then finally, to what we call the general public election. Mwebale mnonga, ababasa kutuyambaho kutera karuru. Ejejo yanitwara 2%. So when you total up everything, the percentage is 100%. So we are 12 gita, our queens, but yomwe, to making sure to amelezech jezo out of 100, meant to want to shara, according to what we expected. So from that, I'm going to invite my colleague to give you an overview. Well, Chief Judge, nkoku yabagambira twatwine criteria following that, and naza kuba nimbaha nkoku bakora according to the criteria. So naza kuba nimbaha abari kubanza bashatu abasinga nko mu social media
contestant number 6 niwe yasinganye. Agarukaho contestant number 3 and owakashatu yabali contestant number 5. Number 1, 3 and 5. Then Kokuba Zwara Ataya twatwine culture mwabareba wasinga yabali contestant number 1. Abakabiri babali babiri, and that is number 6 and number 8. Then abakasha 2 babali number 2, 3 and 5. 2, 3 and 5. Then to a zone office where Nibashatu babine Max Zilkshona to a twin number 6. To a twin number 8 and number 1. Then Abakavidi to a twin number 3 and number 5. Then Wakasha 2 yabali number 2. So kutwazo mukajo Wasinga yabali number 8 na number 3. Then Wakabiri to a twin number 6. Number 6, 5, 2 na 1 when Mwamuri on the same level. Then creative wear Ichiba Shembayo Kujwara Wasinga to a twin number 6. Number 5 and lastly number 8 Mwena Mwamuri Wasinga Mwamine Max Zikshona. Then category number, then the second yaba Mwamwena Wasigara Mwamuri ni Max Zikshona. Then confidence Mkakumwani Mugaruka Muza questions ezibani bababuza. So number 1 twin contestant number 6. Then Owagarukao yawali number 1. Then Wakasha 2 yawali contestant number 5 and number 8. Then general public Mufada Yaeta aba Rondam twatwina abantu babiri, and unfortunately hari mu invalid votes nkibiri konko mbiona twayamu Owasinga yabali number 1 nkamshanju. Then Owagarukao yabali number 6. Okay. Then and then number 3 by 5 and 8. Then category ya Shembayo ya general smartness bokuba abajwire generally umukureba kwito Wasinga yabali number 5. Then second position twin number 6, 3 and 1. Then lastly Bakasha 2 twin contestant number 2 and number 8. Mwebale mnonga. To whoever will win, congratulations. And then Abasigara, if you don't win, well, it's not the end of the world. Canaries come back again and again. But it took you a lot of confidence to come up and take up this. So you've already achieved. Thank you so much. Yes, then small correction, social media. We had Nomoto Atwasgaho, contestant number 4, kindly step forward. Yes, she was the overall best when it came to social media. That is Facebook, she had the highest shares. Alisha bentebe za bajaji ibiri muzinyongere n'entebe akashatu. So ni entebe 3
Waja mtenda mubanga hii. Azo ifike abo babahereza VIP ticket omukichayi kacheka UBC. Azo ifike badiro kuryabo bora yasiga hesete za. Apika kuno Burundi sho yarga yona we yaja tunaliliza kwa. So, mwabureba ngo twabutaho ngo kuga designingwa. So, the first one will be here. Umuranjejo na nubwo ndabushagati. Judge. So, are you ready? That is in the third position among the 6 beautiful ladies. The one who has become number 3 is... Let's move around and see. If he's around. Is it you? Tango Doi! Akakwata mu. Who do you think is number 3? So, he's asking. Contestant number... I also don't know. Yes, I have to first consult. Yes. Contestant number 1. So step forward and you have a seat. Congratulations! 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 Mwizi olabe ow'enamba ya kabiri. Nobwo yakuhariwe tokabura kutetemu. Dawidi ariyizoba noriyijuka. DJ, 30 seconds. And we have contestant number 5. You have a seat here, please. I usually think that happiness can be invented, but that wasn't that old days. Now, A moment of truth. yes. Who will be Miss Mwizi 2023-2024? We have 4 beautiful ladies. Nigenda kando la zona za. Kuma agambe namba tuwena tusakutera kamano muno. Ako kusinga yo kwetegereza kwa muntu. Contestant Arimba. The winner of Miss Tours, Miss Mwizi, is contestant number 6. Mwebale kwejumbira mu kintu eki mwebale munonga hakuba twayoreka mu Rwanda nitwenka bikibarwampa nitubasa buri kimwe cyo mukikwija nikibasa ntabwo dukora atoke mpaka za Miss Uganda mutatusiga nacyo tukibasa mwebale munonga. Stand up and congratulate one another. Stand up and congratulate one another. Wemere. Gahagis barabemu. Natwena bindi bishane.
So mwena no congratulating another babiri. Oguno mutuma dore boni no mutuma kwa basani. Yes. Twalika abale bibi abadika bakuza no mpira. Chechiganye barengera. Shop. Chiganye. Yabale sa. Chechiganye. Wanji chechiganye. Chechiganye marengera chechiganye nabera mukirasi ngabasomye ngabasomesa bawuzanti you are the loser mukwana sikulimba makajisali baby bela bibuzo ngo rusisoma naturanga mubeba ngatunulanga zigena somanga onenela bila nasigala numbisa sapo wanganga wenza bakatonda mpeko mukisa mukamate anjabulira yapuliriza okusaba kwange ne kutangazibwa ekijiwa ne kendo chikudiza abantu bantu Ngoyagala Mwizi nasi njagala wadika urre bobori chali wange ngo wagira nikiri wowe no wagira nikiri njagala tuwe mukono aina katochi kajeyo ntwenda kureba manika Vincent Kaboyi amanigari bobo ina katochi kajeyo wote wanika mubanga katochi wote wanika mubanga katochi wote wanika hanika iguru nikiri nachi Faza Vincent nachi ngo wagira nikiri wote tuganda Natasha kiri zanze wai beneba kanti manya muziki zana Natasha kiri zanze Wanji Wanji urusha reka tuimbele kana tu niene tuyeshongora turukirize inti wazanija humura Niendo size Hey Wanji Orangire, ovachizire, ochenchwi, tujana misho! Wezali, umura. Wanchi? Maziwa? Charo chanjeno. Dage kwa sawesa. Aha! Tugana! Yaeda jene. What? Yeda. Wanchi? Wanchi? Sawa? Jene. Oh, yeda. Donda. Chikureva Kurawena
Generation za rukundo Nebibu Tugana maso Wanji Hey Joro chanje nompika Omuno muna nompika Inge kwasa Utokupika Nompika Anya kamani Gaida chenge What? Ati nyenda tukahindure Eka tukashongore wati Ninyenda jishenjere nti Galu childi ne yamba Yumeni mukora cha Galu childi Galu childi Nekorachi Nati Metene mungaro zamani Nati Natasha Kirizanze Mama wene vakanti Manya muziki ze Tugana Watch Ngoma gani kitugana Wanji Musembera kumbi wachalibanga Musembera wachalibanga Musembera kumbi Tugana So Wanji Natasha Wanji Rabakaba itamani Rabakaba itamani Mwani chani wani kiliwosi Waba nazira ni kilikani wani kona yu kutugana So, ebi kona waburu Wanji Orucha DJ Orucha Ninyendo mwa mtewe mbuyeho Abo kweni zo tuwazo mu vibe unachi Vibe unachi UBC Western Uganda Ebironi 13 nzakuba tule mshayika cheka okutamuno mutwaro rewo abantu bagambire eki kimukureba ntiza kuba kiri massive Nachi Father Vincent Nachi hati nyenda kureba buri cyaro wanja kwagira nikiri buri munyano wanja kumara tini pagira nikiri Ninyenda aine tochi jiyeyo ochandika yuguroti wawo ine tochi chandika yuguroti Kwanza attention mulati bakweta national anthem Nyenda wawo ine tochi jiyeyo chandika yuguroti Haza tumereke ntitenza rwa ya mwizi Ito tumachi tumasa Nachi Wanika katochi ko what Kochi kwata choina Bulishola ine chona wenchoba halika Choina chona choba halika Halika choine Kale 1 2
kugeza kewe nagwo kwakana wati Uganda Natasha wati Natasha Simu yahe yatinetira lanze Tubora masaze wonze twale Onajire mu wakade wongwanjulire Inze nawe tuyitabe mikwano Nogwanjulire onyanjulire abe wamwe Uganda Nasikia vibaya kama abantu barabanze bera orunaku lwange tugane maaso Leo ijamu kama wanje just come reka kumurisa abantu bakumanyi abantu b'abanyano banje ati cyo echanseneze nashimira no kujya kushabonuka obota kumanya ni kirino hanija wali bamana kutini hasa nakuri amshizo David kumira mshakuma tayari niwacho ile kola mazima bekangabiri lelo bingai Muna bisha Januari tuzakwa no mukaga hata abo kujangure wori munwano wanje kandi munwano wo mutuka mushango mutamutwera nkai omungaro nanyisabo ncwero mungaro abantu bereke ngo ine rukundo yecwero mungaro iwereho ncwero mungaro yabari mutero mungaro babutu Uganda yabari chaisa wati hiyo pandisi wandesu abanya walenzizo bayasiro kwela zina muleke baba mshaisa yabari okufuna migisha n'ibindi binjo ile kumana yubizi wazinati izanu hune torotora magana gajaho tanaga izina mkeri anjeni aleho tukashiro wati show wati yechero mungaro mukango yabale sheje kula walenzizo bayashiro kwela kundwa okufune migisha n'ibindi binjo ine kuba nande wowe yubichiwa mubantu Yeso ne change ngamba wati say utabangamba nyeko kahisa mabi chero mumikanja mutunje say okudisana kulizo nishoga nyinge tulitende say okudisana kulizo nishoga bazire litaho twe numukamanya Ayo shoma yechero mungaro mukango yechero mungaro mukango Where are you? Naba nakunyiza ninga nagamba kubi aidali onjiro mungaro tunjire tori bakubi yabare say okutura kwitu kutasha kubiguruka hati nebiro byona ari hadi so
Ijakati, 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 Kugana maso, kaya kugana maso, kugana kugana dikiri, kugana kugana dikiri. Chero mungaro, Isaac chero mungaro, Sherin chero mungaro, Waki chero mungaro, chero mungaro, you sweet. Waki chero mungaro, Namasa, Pasa you Namasa. Aí, Mwizi, Mwizi, Chimichita, Achora mungaro, Mama, Achora mungaro, Isha, ina atu wanashemeza, nyoku na kulima na urana shemeza. Kujendaza Mwizi, Tuzana, mutana na zamani, samukalito pichi dije. Asa mulera kundo mwana ukakitani kampora ime bantu banje ego okwa muntu wanje say imeba yabare tugane na murima say henyo zidebire mwe yonka liyeri kwa kanka wezanyeka tugane maso yega munyereke enache yega kamurira say ime bantu banje eche chana chanje mure chenchi tware wanji yenyo nyazidebire mwe yonka nijeri kwa kanka weza nyenka ekuru sebitendo natyamoka weza rukundo yanje nanja senka tina nija mumikana tukana iwe chana yonama namba kidaka wobina wenka wakatilebatilo yange netese katini wamuzano nendele Wanji, Uganda, Wanji, Senya nabini mukunda Chishita, Atisha, Kona, mukunda chana, Kule, iwe chana mambi, tujendo mukoko, kutera mihimba. Skini yo kuterera nechiro munya nishabaro hanga tari kweganya ngo isha iwe kenyo kuri kai tugenda How are you feeling happy? Mushameriwe. Kale njagala nyana pura bachali banje bonka. Mikirinachi. Kaza kaboy nachi. Mwizi nachi. Wamani Western champion. No Western champion. Bariama ya tukorachi.
Nina keshongoro kasi keshongore no mweshongozo mtayi wanje. Niba mweta vale music. Nina keshongoro kutweshongwire no manya ite tukune kintu kimwe kwata kanisa nje kubasa kumara buri kimwe. Naki? Vale mumpereze. Wanji? Omchi? Omcheri? Wanji? Ntitindi kwanga garuhangani kurayira omubachara nika kwite. Yeshobora binebije. Machura. Konkata katire cheshobora chushemba nanishaba faza ijaha. Abo kuba faza okunyikirizamu akampa contract nkaba ninye mweshongozo wagumana aba entertaining buri mwaka nanishaba mazima umushata kukira kuteka mazu konka for one year naninyamba mumpanchire mkono ebiri mutumwa abantu mukunani kiri na faza abantu mukunani kiri na faza ejo mkono kumali guru batele tsani waji Ande sato bipesa aonde tebyo kozesa iwo gomeno nyojesa sai kana yejo saisi okomanje antine mani omoka no bawesira hey sendo kwatache bona mwese aporache omondo mrinye mberwache waji sai best friend you're my friend yeah, you and ever. Don't you love my tegera? No, that's a chili soba. Yeah, you take the corner. Ooh. This sorry, you and ever. Hey. Don't you love my tegera? Hey. Pues es un chili soba. Yeah, you take the corner. This sorry, you and ever. Don't you love my tegera? Hello. Pues es un chili soba. Yeah, you take the corner. Lati iwe elizoba nelyanyu nimukimanya izoba nelyachi ntirisho lyeli wendema onchiramo mategera mpeshe sentilizo wakona tumele chikosi uliunu atiwele mwegasi mumwese uya zafanu ukembo Shoreri wendeva no tirago mategera prese santirizo ni shoreri wendeva no tirago mategera prese santirizo sheri kambe santo wipesa aunde tebyo kozesa iwo gumeno nyogeza Kakandani ya saizi obanji na tine mani omugano gwawe sira Esi kwa taje Nchenda kisi ya poraje Mondo muri nyamberwaje Best friend, you're my friend, friend in need Risho What? Risho you and Eva Ebi shumba mine, bibi makwe akine, kumakura tire.
utarinyitse umwaga nanye kamukara ubundi gaterera urusha we bari mulonga kaboyi mimi nyoni kunda cyo umujo wanje Ara bagara nye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 n
Osisikile, omutaza mundongo osisikile. Osisikile, omutachakali osisikile. Osisikile, omutaza mundongo osisikile. Osisikile, eshikubyeleka osisikile. Bitu notichiza chi, itawali mundo. Iwe notichiza chi, itawali kweto wado. Wamotika singe byapa. Ganza motoka obusimu bwabutwala twagenda kafuna muntu z'omukigo just bakatuba robawuza bikuza dayamu just bakatuba akatakatika komazali kukalu osisikile obutaza mudogo osisikile obutachakali osisikile osisikile obutaza mudogo osisikile Atinataka demu yakateka makasente jirikoni yakapeshwa na shaba. Nenda kusoma ndogo wao takwenda nizo demu wawaitwa mwebwe nakaka wawaitwa mwebwe na watu wawaitwa mlecha wana kuhabira kuna watakiri wao osisikile omutaza mundongo osisikile osisikile obutachakali osama bitno osisikile omutaza mundongo osisikile echikunyanyaka osisikile niwasibana sikila oyeshere kama banje echindamo niyo asa irukebya byonna bitakushanga omuka kani yorandirodi kani yobarodi twanda tunya barodi stopani rodi demo wawayizo mayama nakaka wawayizo mayama Shia madami chachanda kachamzomsinde Shia kirumi Yirare otanchiri jita Oteza mashanyarazi Nugomumbera Nyirare otanchiri jita Oteza mashanyarazi Nugomumbera Izoberi kuleva First time katerwe kuba Ebinamira nikora byona nabireka Omubiri kora bafizinga Natera sotsaka na ataminga The way you do your things, it is me now. The way you talk about me, I can't deny. Everything you have, you're not to Shana Chana, we walk on the God. Bokura, you might be the Gahari. Everything I take of it to Arahari. What does that mean? They were back in Chagari. Wish you and you shall when you hurry. Nirare, Otanchita. What does a machine? No go Mumbera. Yirare otanchiri jita Oteza mashanyarazi Lugo mumbera Kwata Ebyanje nebyawe nyweza Kwata Omubiri no gwawe nyweza Everything you want I go give for you I don't wanna anybody sabotage you If it's to fight I go fight for you If it's to die I go die for you Man Ni manatari ndijonkani Leka punde wali abashwari Nirare otanchiri jita Oteza mashanyarazi Lugo mumbera Otanchiri jita Abantu bamwisi mwabare munonga mwabare kukagira faza witu Imugore by'amana mwabare munonga Thank you so much. Nanishala
taninga halikale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani